ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо нашри таҳлилӣ ва ҷанбастии ҳафта аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзур мегардад. ба ҳамагон маълум аст, ки давоми ҳафтаи сипаришуда дар кишварҳои ҷаҳон ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд ва шаҳру деҳоти Панҷакент рӯйдоду воқеаҳои гуногуне ба амал омаданд, ки ҳоло хабарнигорони мо муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришударо барои шумо пешниҳод месозанд. субҳи 3 майи соли 2025 шаҳри Панҷакент шоҳиди мусобиқаи ҷумҳуриявии варзиши сабук гардид, ки дар он садҳо нафар ҳаводорон ва мухлисони варзиши сабук аз тамоми манотиқи мамлакат ҷамъ омаданд. ин чорабинӣ бо мақсади гиромидошти устоди варзиши шӯравӣ Шайдулло Исоев баргузор шуд, ки дар таърихи варзиши Тоҷикистон нақши муҳим дошт. мусобиқа бо ибтикори Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Ассотсиатсияи дав ва марафонҳои мамлакат, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент, инчунин фарзандони варзишгар ташкил карда шуд. ин чорабинӣ на танҳо барои рушди варзиш, балки барои эҳё кардани анъанаҳои варзишии миллӣ низ аҳамияти калон дорад. чорабинӣ бо сухани ифтитоҳии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода оғоз гардид. вай дар суханронии худ таъкид кард, ки чунин мусобиқаҳо барои рушди варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим муҳим мебошад. инчунин изҳор дошт, ки устод Шайдулло Исоев на танҳо як варзишгари барҷаста, балки мураббии бо маҳорат низ буд, ки насли наврасро ба варзиш ҷалб намуд. варзишгарон дар давидан ба масофаҳои 10, 8 ва 4 километр нерӯи худро санҷиданд. мусобиқа байни мардон, бонувон ва собиқадорон баргузор шуд. варзишгарон бо шиддат ва хоси баланд барои расидан ба марра мубориза бурданд. дар ҷанбасти мусобиқа ба ғолибон нишонҳо, ифтихорномаи сипосномаҳо ва тӯҳфаҳои таъсис намудаи Кумитаи тадорукот супорида шуд. ин ҷоизаҳое, ки ба ғолибон тақдим гардиданд, на танҳо нишонаи муваффақият, балки ташвиқи дигар варзишгарон барои иштирок дар чунин мусобиқот мебошад. мусобиқаи ҷумҳуриявии варзиши сабук дар шаҳри Панҷакент на танҳо як чорабинии варзишӣ буд, балки як намоишгоҳи муҳаббат ба варзиш ва анъанаҳои миллӣ низ гардид. ин гуна чорабиниҳо барои рушди варзиши сабук дар Тоҷикистон аҳамияти калон доранд ва метавонанд ҷавононро ба фаъолиятҳои солим ҷалб намоянд. устод Шайдулло Исоевро ҳамчун намунаи аълои меҳнатдӯстӣ ва ихлос ба варзиш ҳамеша дар ёд хоҳем дошт. мусобиқаи мазкур нишон медиҳад, ки Тоҷикистон дорои потенсиали бузурги варзишӣ мебошад ва ҷавонон метавонанд бо кӯмак аз чунин чорабиниҳо ба дастовардҳои назаррас ноил шаванд. боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Камоли Хуҷандии шаҳри Панҷакент ба яке аз мавзеъҳои зебову истироҳатӣ табдил хоҳад ёфт. бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Алишер Бозоров, он ба таври замонавӣ аз навсозӣ карда мешавад. зимни бозиди раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ин мавзеъ иттилоъ дода шуд, ки айни замон дар боғ корҳои ободониву созандагӣ ва аз навсозӣ бо тарҳи нав оғоз шуда, атрофи кӯли ҷавонон, ки дар канори боғ воқеъ аст, роҳравҳо бо қуми маҳин пӯшида барои истироҳат ва шиноварӣ омода карда шуда, корҳо дар ин самт бо маром идома дорад. қайд гардид, ки мутобиқи лоиҳа боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ шаҳри босонияи Панҷакент мисли як ҷойи тамошову истироҳатии ҷаҳонӣ бурҷи Эйфелӣ Париж мегардад. дар ин ҷо низ як бурҷ гузошта мешавад. ҳамчунин дар ин боғи истироҳатӣ барои меҳмонон қаҳвахонаи муосир бунёд карда шуда, фаввораҳои рангоранг, майдончаи бозӣ барои кӯдакон, барои баргузории чорабиниҳои гуногун амфитеатр ва майдону гулгаштҳо бо лавҳаи ёдгорӣ аз корномаҳои ҷонисории ҳамватанон насб карда мешавад. зикр гардид, ки бо анҷоми ин ободкориҳо боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ ба минтақаи зебои фароғатӣ барои сокинону меҳмонон, инчунин сайёҳон низ ва баргузории чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ табдил хоҳад ёфт. гузориши Муниса Атамуллоева ва Шаҳбоз Қурбонов.
баҳри дар амал татбиқ намудани дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Панҷакент иншооти таъиноташон гуногун ба нақша гирифта шудааст ки бунёди иншоотҳои истеҳсоливу иҷтимоӣ биноҳои истиқоматӣ таъмиру тармими иншоотҳои таъиноти гуногун бо суръат идома дорад. طبق نقشه چاره‌بینی ها به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند بنیاد 984 انشاءات تعییناتی گوناگون به نقشه گرفته تا این مدت بیش از 660 عددی آنها مورد استفاده قرار گرفته. رفت کارها در انشاءات‌های دیگری جشنی زیر نظر پیوسته حاکمیت دولتی شهر قرار دارد. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده ضمن بازدید از مهمانخانه فریز برای هرچی زودتر با طرح زمانوی و با صفت بلند به استفاده دادن مهمانخانه به مسئولین دستور سپارش داد. قید کردید که شهر پنجکند یکی از شهرهای تاریخی بوده، در آن آمدن سیاحان همان‌روزه به نظر می رسد. از این رو صاحب کار باید مهمانخانه را به طور زمانوی و با صفت بلند و جوابگو به طلبات زمان مورد استفاده قرار دهد. اینچنین رئیس شهر پنجکند از بینوی نوی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند دیدن نمود. مورد به یادآوری است که بینوی نو با طرح زمانوی بنیاد گردیده برای با طرح خاص آباد و زیبا نمودن صحن و اطراف بینو به مسئولین دستور سپارش‌های مشخص داده شد. در جریان بازدید با رفت تشکیل مرکز هنرمندی در قسمت قصر گیولوکو در محله بایمراد خالمرادوف گفته شد که بعد تجدید و تعمیر اینجا هنرمندان سرجمانه به هنرهای مردمی مشغول شده، نمایش محصولی دستشان نیز به نمایش به فروش گذاشته خواهد شد. همزمان از بینوی بلند آشیانه صاحبکار نورمان شفیف نیز دیدن نموده به آنها جهت وسعت دادن کارها جهتی در مهلت پیش بینی شده به استفاده دادن انشاءات دستور داده شد. گزارش مرتبه رحمانوف و شاه حسین صالح. در خواجگی‌های دهقانی جماعت دهات امانداره شهر پنجکند این بهار تصمیم گرفتند که در میدان 260 گکتار کارتوشکا کشت نمایند. ضمن اشتراک رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در حشر کارتوشکشینانی در خواجگی دهقانی به نام فردوسی گفته شد که حالا کارتوشکشینانی همه روزه ادامه داشته تا کنون در میدان 90 گکتار کشت گذرانیده شده است. به مسئولین جماعت دهات، خواجگی‌های دهقانی و سهامداران توصیه داده شد که کشت کارتوشکا را در میدان پیش بینی شده تا بلند شدن حرارت هوا به انجام رسانند. طبق توصیه متخصصان در این صورت با پرورش خوب و رعایت معیار آب و غذادهی حاصل خوب گرفتن ممکن است. در اینجا دهقانان همچنین کارکرد میدان کارتوشکای بروقتی را ادامه می‌دهند و بعد چند حاصل آن به بازار برآورده می شود. چنین حشرها در دیگر جماعت‌های دهاتی شهر نیز همه روزه تشکیل کرده می شوند. گزارش شادانه همراه و شاه حسین صالح. کشاورزان در خواجگی‌های دهقانی شهر پنجکند به کشت شالی شروع نمودند. کشت شالی که عادتاً از اولی ماه می آغاز می شود تا میانه‌های ماه ایون ادامه می یابد. آن برای دهقانان اهمیتی مخصوص دارد. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده ضمن سفر کاری خود به جماعت دهات خرمی از رفت کشت شالی دیدن نمود. به رئیس شهر اطلاع دادند که خواجگیداران جماعت دهات خرمی نقشه دارند در میدانی زیاده از 500 گکتار کشت شالی گذرانند. این اقدام نه تنها برای خوراک بلکه برای رشد اقتصادی محلی نیز مهم است. سال گذشته دهقانان شهر پنجکند در میدان 2705 گکتار شالی کشت نمودند که این نشان دهنده نسبت به سال 2023 498 گکتار زیاد می باشد. حالا در همه قطعه‌های شالیزاری ساحلی زرافشان کشت شالی ادامه دارد. کشاورزان با استفاده از تجربه و تکنولوژی‌های معاصر کوشش می کنند که حاصل بلند و با صفت به دست آورند.
عبدالخالق خالقزاده ضمن بازدید از رفتی کشتی شغلی به خواجگیداران دستور سپارش‌های مشخص داد. گزارشی مرتبه رحمون و شهباز قربانوف. در دوره چاره‌بینی‌های آبادانی و سازندگی به مناسبت 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه سوجینه شهر پنجکند یک انشاء نوی خدمترسانی نقطه شستشوی واسطه‌های نقلیات به استفاده داده شد. در مراسم افتتاحی رسمی انشاءات رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده شرکت ورزیده با فعالیت آن از نزدیک شناس گردید. تاکید کرده شد که بنیاد چنین انشاءات‌های خدمترسانی در بلند برداشتن سطح شرایط زیست و فراهم آوردن جایهای نو کاری در محل اهمیتی مهم دارد. انشاءات مذکور با تشبث صاحبکاری محلی روشن سالیف با استفاده از امکانات خصوصی ساخته شده. در آن 2 نفر ساکن محلی با جای کاری دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. با گفته صاحبکار در آینده نیت دارد دایره خدمت رسانی را وسیع نموده شماره کارمندان را نیز زیاد کند. بنیاد نقطه شستشو یک بخش عملی گردیدن نقشه کارهای سازندگی در جماعت دهاتی سوجینه می باشد که طبق آن تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در مجموع 45 انشاءاتی تعیناتی گوناگون باید مورد بهره برداری قرار گیرد. یادآور می‌شویم که تا امروز 39 عدد از انشاءات‌ها پورا آماده و به استفاده داده شدند. مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند در همکاری با ساکنان و صاحبکاران محلی تلاش دارند که کارهای آبادانی در همه دهه و محله‌ها وسعت یافته، محیط زیستی ساکنان بهتر گردیده جشن استقلال با دستاوردهای نظررس استقبال گرفته شود. گزارش معین اتم‌اللهیه و شهباز قربانوف. با مسئله نظارت جریان اجرای کارهای کشاورزی و هوسمندگردانی کشاورزان رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده از رفتی کشتی کартошка در کооперативи تجارتی ابوالقاسم فردوسی واقع در جماعت دهاتی امانداره بازدید به عمل آورد. در جریان بازدید ذکر گردید که موافق نقشه برای موسم جاری در این منطقه کشتی کартошка در مساحت 140 گکتار پیش بینی شده است. تا به امروز در حجم 48 گکتار کشت عملی گردیده است که نشانه پیشرفتی کارها می باشد. من رئیس کооператیو تجارتی به نام فردوسی عبیدالله فرهاد می باشم که عین زمان ما با کار کартошка مشغول هستیم. من در طرف راست من کартошка بر وقتی که مردم اونجا کلان کردی سودن در این طرف باشد در زمین نو بعد پیدا کартошка نو کش کردی سودیم که دوام کار دوام دارد. ما عین زمان 46 گکتار کартошка کش کردیم که در آینده میخوایم به مقصد خود رسیم و نرمه خود رو اجرا کنیم. خیلی که می‌بینید در اینجا خلق برای آن جمع شدن که کартошка کاری در اوج است. حالا هم ما گفته‌های پرزیدنت محترم را اجرا کردیم شده کартошка می‌کنیم و دیگه زراعت‌ها را نیز نگاه می‌کنیم. حاضر من همین که در نزد ما از 32 ساعت زمین است که این رو کартошка می‌شنانند و بعداً باز در این کارهای دیگر نیز زمین‌های تیار کرده شده است که در آن نیز کартошка می‌کنیم. رئیس شهر ضمن بازدید با مسئولان کооператив و کشاورزان محلی ملاقات نموده از جریان کارهای اظهار قناعتمندی کرد و تاکید نمود که استفاده ثمرانک زمین و وسعت بخشیدن کشتی محصولات کشاورزی یکی از سمت‌های مهم سیاستی رشد اقتصادیاتی محلی به حساب می‌رود. عبیدوف مولانظر یکی از کشاورزان فعال در دایره تدبیرهای بهترسازی استفاده زمین 10 سوتیق زمین قبلا بیکار خوابیده را به گردش کشاورزی برگردانیده است. این اقدامی‌ها همچون نمونه تشبث و حسی بلندی وطندوستی ارزیابی شد. و همین زمین بیکار خوابیده جای پرتاب‌های نولازمه زمین کردم و خواستم که همین اول کартошка کارم من بینید خیلی دیلیست شده کартошка و این طرفش با رئیس گفتن که ارچه شنوید ما ارچه شنوندیم چیزی که شاید میگه دانت‌ها بر خاک نفتد که به بالا قد کشد قدر آدم هم بلند از خاکساری میشود. هر کی کر آباد یک نه صحرای ناآباد را هر نحال از همتی او یادگاری می شود. اگر چقدر ما طبیعت کبودیدار کنیم همین وقت نمناکی زمین زیاد می شود، حاصل زیاد می شود، آب فراوان می شود
و زیبایی طبیعت با زیباتر میشه. кооперативи тиҷоратии Бафоқул Ҷумаев ки барои кишти картошка дар масоҳати 50 гектар ӯҳдадор гардидааст, то имрӯз 12 гектар заминро кишт намудааст. ҳамзамон танҳо дар рӯзи боздиди раиси шаҳр Чил Содиқ кишти иловагӣ амалӣ гардид, ки нишонаи суръатбахши корҳои саҳроӣ мебошад. раиси хоҷагӣ кооперативи тиҷоратӣ Бафоқул Ҷумаев ҷамоати деҳота монда рафтам вату ҳасанбой 40 гектар нақшаи кишти картошка дорем ки ҳамин солба то имрӯза 12 гектар кишт кардем. бо мана ҷав худо хоҳад тайёр шудааст. ҳамин ҷав ки тайёр шуд боқимонда нақшая ҳисоби ҳамин замини ҷав даврида саразак борида вайкара иҷро мекунем. имрӯз 40 сотик замин кишт кардам. мана хеле дига истодагид мана ҳаминҷа 20 сотик заминро поёнба ҳамин рӯз кишти картошка гузарондем. абдухолиқ холиқзода дар идомаи суҳбат ба кишоварзон доир ба зарурати риояи қоидаҳои агротехникӣ, истифодаи тухмии босифат, коркарди саривақтии замин ва самаранок истифода бурдани имкониятҳои мавҷудаи обёрӣ таъкид кард. ба муносибати 80-умин солгарди ғалаба дар ҷанги бузурги ватании солҳои 1941 ва 1945 дар шаҳру деҳоти Панҷакен силсилаи чорабиниҳои идона барои гиромидошти хотираи родмардони ватан баргузор шуд. яке аз чорабиниҳои асосӣ ва умумишаҳрӣ санаи 8 майи соли 2025 дар пояи муҷассамаи шаҳидони ватан воқеъ дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ шаҳри Панҷакен баргузор гардид. пеш аз оғози чорабиниҳои идона аз тарафи ҳайати афсарон ва сарбозони қисми ҳарбии 05-170-уми вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон мустақар дар шаҳри Панҷакен намоиши аслиҳаи ҷангӣ пешкаш шуд, ки аз он раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода, намояндаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, директори корхонаи воҳиди давлатии хоҷагӣ манзилию коммуналӣ дар вилояти Суғд Баҳриддин Хоҷа Нозимӣ, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, низомӣ, воҳидҳои сохторӣ дидан намуданд. сипас бо арҷгузорӣ ба хотираи шаҳидони ҷанги бузурги ватанӣ ва онҳое ки воқеан дар пирӯзии мардуми шӯравӣ дар ин солҳои мудҳиш нақши таърихӣ гузоштанд, аз тарафи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд шаҳри Панҷакен, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, низомӣ, роҳбарони корхонаву ташкилотҳо маросими гулчанбаргузорӣ баргузор гардид, ки онҳо дар пояи ин муҷассама ва оташи фурӯзон бори дигар аз корнома ва хотираи шаҳидон ва маъюбони ҷанги бузурги ватанӣ, ки ҳам дар ҷабҳаҳои ҷанги бузурги ватанӣ ва пас аз ҷанги бузурги ватанӣ аз олам даргузаштанд, ба некӣ ёд карданд. бо танин андоз шудани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, чорабиниҳои умумишаҳрии идона бахшида ба 80-умин солгарди ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ баргузор гардид. намояндаи вилояти Суғд, директори корхонаи воҳиди давлатии хоҷагӣ манзилию коммуналӣ вилояти Суғд Баҳриддинзода Нозимӣ нахуст ҳозиринро бо паёми табрикӣ раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба ифтихори 80-умин солгарди ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ шинос кард. сипас раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода зимни суханронии хеш бори дигар дар бораи таърихи ҷанги бузурги ватанӣ, саҳми мардуми Тоҷикистон аз ҷумла сокинони шаҳру деҳоти Панҷакен дар ин солҳои хеле мудҳиш суханронӣ пурмуттаво намуд ва иштирокдорон ва мардуми шаҳру деҳоти бостониро ба ифтихори ин санаи таърихӣ 80-умин солгарди ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ самимона табрику шодбош гуфт. сипас барои иштирокчони ин чорабинии тантанавӣ
از طرف افسران و سربازان قسم حربی 05170 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان مستقر در شهر پنجکن صحنه‌های آمادگی جنگی، مهارت و استعداد سربازان و در سمت بلند برداشتن تربیه حربی و تندرستی نسل‌های جوان نمایش داده شد. همینطور این چاره‌بینی با لحظه‌های خاطرمان به پایان برسید. بار دیگر مردم شهر و دهات پنجکنت باستان از رادمردان وطن با یک افتخار یاد کردند. پس از انجام چاره‌بینی‌های ادانه رسمی در باغ فرهنگ و فراغتی به نام کمال خوجنده، مراسم سیر و سیاحت مردم و دیگر چاره‌بینی‌های فرهنگی و فراغتی برگزار شد. گزارش عباس همراساده، خیام جورایف، شاه حسین صالحوف. مطابق نقشه چاره‌بینی‌های ترغیباتی شورای ولایتی و شهری حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در کاخ فرهنگ شهر پنجکن به افتخار 80مین سالگرد غلبه در جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941 و 1945 همایش علمی و ادبی تحت عنوان کارنامه و خاطره شهیدان جنگ فراموش نمی شود برگزار شد. همایش را معاون رئیس شورای حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در شهر پنجکن عباس همراساده حسن آغاز بخشیده پیام‌های ادانه راهبریت شورای ولایتی را به مناسبت روز غلبه به حاضرین رسانید و مقصد و هدف‌های این چاره‌بینی معرفتی و اطلاعاتی را توضیح داد. معاون رئیس شهر پنجکن پروین نقیبی نخست شرکت کنندگان همایش را از نام رئیس شهر پنجکن، رئیس شورای شهری حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان عبدالخالق خالقزاده با فرارسی 80مین سالگرد غلبه شادباش گفته با توجه آنها سهم پنجکنتیان را در سالهای مدهش جنگ با رقم و دلیل‌های تاریخی ارائه کرد. در همایش علمی و ادبی معاون رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکن خوجاموف اکمل، رئیس شورای شهری سربازان اینترنشنالیست براتوف علیبای، نایب رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن فاطمه سراجزاده، استاد دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن گلپری شریفوه، سابقه‌دار مهنت سنگینوف جمعبوی، رئیس تشکیلات جمعیتی برقرار کنندگان ساخت کنستیتوسیونی هیئت آمانقل درباره اهمیت تاریخی غلبه مردم شوروی از بالای فاشیستان استیلاگر، قهرمانی و جانبازی‌های رادمردان نکونام وطن از جمله فرستادگان شهر باستانی پنجکن در سالهای مدهش جنگ بزرگ وطنی، نبردهای حربی در قلمرو دیگر کشورها از جمله در خاک افغانستان، رفع عاقبت‌های صدمه نیروگاه اتمی چرنوبیل، برقرار کنندگان ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان با معروضه‌های علمی سخن گفته از نورسان و جوانان دعوت کردند که هیچگاه قهرمانی و خاطره سربازان و شهیدان این جنگ خانمانسود را با گذشت 80 سال پیروزی فراموش نسازند. در خاتمه همایش از نام شورای ولایتی و شهری حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان به چند نفر سابقه‌داران مهنت، همسران فوتیده اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی، سربازان بین الملل، برقرار کنندگان ساخت کنستیتوسیونی، اشتراکیان برطرفسازی صدمه نیروگاه اتمی چرنوبیل، فعالان حرکت شهری وحدت ملی و احیای تاجیکستان تحفه‌های خاطروی و به سابقه‌دار ساحه تندرستی انصاری بختیارخان قدرتخان مدال جشنی 80 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی تقدیم گردید. گزارش عباس همراساده و شاه حسین صالحوف.
дар кохи фарҳанги ба номи Олим Бобоев форуми соҳибкории бонувон таҳти унвони «Зан тақвиятгари рушд» баргузор гардид. форуми мазкур дар доираи ҳамкориҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо лоиҳаи идоракунии ҳамгироӣ захираҳои табиӣ барои рушди одилона ва устувор дар водии Зарафшон инвест ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат ва шарикони рушд маблағгузорӣ мешавад баргузор шуд. форум таҳти роҳбарии муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ баргузор гардид ки дар он сафири Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон Раймонда Скарабис ва занони соҳибкори шаҳри Панҷакент, ноҳияҳои Айнӣ ва Кӯҳистони Масҷоҳ иштирок намуданд. қабл аз оғози чорабинӣ дастовардҳои бонувони минтақа ба маърази тамошо гузошта шуд ки аз ҷониби иштирокчиёни форум баҳои баланд гирифт. дар идома бо иштироки бонувони соҳибкор семинари дастурдиҳӣ доир гардида роҳу усулҳои ба соҳибкорӣ ҷалб намудани занону бонувон, тақвияти соҳибкории занон ба онҳо фаҳмонида шуд. ба зерлоиҳаи ин лоиҳа ки рушди боғпарварӣ, истеҳсоли маҳсулоти аз нигоҳи экологӣ безарар, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунармандӣ, дастрасӣ ба обу ғизои тозаро фаро мегирад, беш аз 350 нафар бонувони минтақа ҷалб шудаанд. дар ҷамоати диҳоти Шинг мулоқоти навбатии гурӯҳи таблиғотии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва прокуратураи шаҳри Панҷакент баргузор гардид. дар ин мулоқот муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукрзода таваҷҷӯҳи ҳозиринро пеш аз ҳама ба баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ, истифодаи имкониятҳои имрӯза барои тарғибу ташвиқи сиёсати давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла нишондодҳои паёми пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалии Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазифагузориҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва ҳамзамон риояи талаботи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим, тарбияи фарзандон ва дигар масъалаҳое ки ба рушди ҷомеа аз ҷумла баландбардоштани имкониятҳо барои боз ҳам ободу зебо сохтани ин диёри Кӯҳистон диҳаҳои ҷамоати Шинг ҷалб сохт. прокурори шаҳри Панҷакент мушовири адлияи дараҷаи 1 Раҳматзодаи Искандар зимни суханронии хеш бори дигар аз сокинони ҷамоати диҳоти Шинг даъват ба амал овард ки онҳо бояд корҳои ободониву созандагӣ, сабзу хуррамгардониро ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон вусъат бахшанд, зеро дар ҳудуди ҷамоати диҳоти Шинг мавзеи сайёҳии Ҳафткӯл ҷойгир аст ва бояд ин минтақа хеле зебо, обод ва пироста бошад. дар ин мулоқот прокурори шаҳр таваҷҷӯҳи сокинони ҷамоати диҳоти Шингро ба иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалии Раҳмон вобаста ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодексҳои ҷиноӣ ва ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ вобаста ба пешгирии истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ, саривақт пардохт кардани маблағи барқ ва дигар маблағгузориҳо ҷалб сохт ва изҳор дошт ки дар ин самт аз тарафи мақомоти дахтдор тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. прокурори шаҳр Искандар Раҳматзода бори дигар аз сокинони ҷамоати диҳоти Шинг даъват намуд ки онҳо бояд барои шомил нашудани шаҳрвандон, махсусан наврасону ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистӣ ва террористӣ, истифодаи ғайримақсадноки телефонҳои мобилӣ, ҳамкорӣ бо мактаб ва ҳамзамон баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва энергетикии хеш тадбирҳои мушаххас андешанд. дар ин замина ба роҳбарияти ҷамоати диҳоти Шинг фаъолон ва шаҳрвандон дастур дод ки корҳои тарғиботиро рӯз то рӯз густариш бахшанд. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Шоҳҳусайн Солиҳов.
در ملاقات نوبتی گروه تبلیغاتی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین و پروکراتور شهر پنجکین با رهبریت فعالان و ساکنان جماعت‌های بلندکوه فراب و ماغیان اساساً مسائل مبرم، آموزش قانون‌ها، استراتژی‌ها، بلندبرداشتن معرفت حقوقی و انرژیتی شهروندان وسط کارهای آبادانه و سازندگی سبز و خرمگردانی با افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان شرح و ایضاح داده شد. معاون رئیس شهر پنجکین مراد شکرزاده مقصد و مرام این واخوری‌ها را با ساکنان جماعت‌های دیهاتی فراب و ماغیان توضیح داد و تاکید کرد که باید در این جماعت‌های بلندکوه با مسئله بلندبرداشتن معرفت حقوقی شهروندان از تمام امکانات‌ها ثمره‌ناک استفاده برده شود. پروکرور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمت‌زاده با ساکنان جماعت بلندکوه فراب اظهار داشت که ما باید در هر گونه حالت با مسئله بلندبرداشتن معرفت حقوقی خویش توجه بیشتر ظاهر نماییم. در این ملاقات پروکرور شهر با حاضرین درباره تطبیق نشاندادهای پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک، درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و مخصوصاً فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت پیشگیری از حادثه‌های استفاده غیرقانونی نیروی برق، سر وقت پرداخت کردن مبلغ‌های آن و دیگر مسائل امروزه اندیشه و ملاحظات خویش را بیان کرد. چنین ملاقات با ساکنان جماعت دیهاتی ماغیان نیز برگزار گردید. اینجا معاون رئیس شهر پنجکین مراد شکرزاده اطلاع داد که جماعت دیهاتی ماغیان یکی از کلانترین جماعت‌های شهر پنجکین به شمار رفته خوشبختانه سالهای آخر از طرف صاحبکاران و مردم سربلند این دیار برای آبادانی دیهه‌های این جماعت از جمله تعمیر و اسفالت‌پوش کردن راه‌های داخل دیهه‌ها کارهای مشخص انجام داده شدند که واقعاً این تدبیرها با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد. پروکرور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمت‌زاده با توجه رهبریت فعالان و ساکنان جماعت دیهات ماغیان اطلاع داد که واقعاً امروز برای بلندبرداشتن معرفت حقوقی شهروندان همه ما مسئول می باشیم. در این زمینه برای اجرای دستور و سفارش‌ها نشاندادهای پیام پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آموزش قانون‌های عمل کننده از جمله تطبیق استراتژی مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم و همزمان پیشگیری از حادثه‌های نامطلوب شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های افراطی و تروریستی، بیگانه پرستی، دوست داشتن وطن عزیزمان تاجیکستان تدبیرهای مشخص عملی کرده شود. در این ملاقات از رهبریت فعالان و ساکنان جماعت دیهات ماغیان دعوت گردید که آنها باید برای پیشگیری از استفاده غیرقانونی نیروی برق، پرداخت سری وقتی آن و دیگر مسئله هایی که با بلندبرداشتن معرفت حقوقی و انرژتیکی مربوط است با یک مناسبت خیلی جدی مناسبت نمایدند. در خاتمه این ملاقات تاکید شد که از طرف رهبریت جماعت دیهاتی ماغیان و فعالان برای تطبیق محتوای این ملاقات و صحبت‌ها و دیگر مسائلی که در جریان این گفتگوی آشکارا بیان گردید تدبیرهای مشخص اندیشیده خواهد شد.
مورد ذکر است که در جماعت‌های دیهاتی فراب و ماغیان از طرف اعضای گروه تبلیغاتی از جمله پروکورور شهر پنجکن اسکندر رحمت‌زاده روز قبول شهروندان نیز صورت گرفت که با یک قطار درخواست و پیشنهاد و مراجعت‌های شهروندان از طرف اعضای گروه تبلیغاتی جواب‌های مشخص داده شد. گزارش عباس همراه‌زاده و شاه حسین صالحوف. با مقصد شرح و ایضاح نشاندادهای پیام نوبتی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دستور سپارش هایی که از نام سرور دولت در جریان ملاقات صحبت ها و سفرهای کاری به ولایت و شهرهای مملکت بیان گردید، گروه تبلیغاتی در هیئت معاون رئیس شهر پنجکن ارکین خوشبخت‌زاده سردار شعبه ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در وادی زرافشان پالکونیک عدلیه احمدزاده نادرخان ناصر و دیگر شخصان مسئول در جماعت‌های دیهاتی خرمی، چینار و سرس ملاقات‌های سودمند انجام دادند. در جماعت دیهاتی خرمی با اشتراک رهبریت این جماعت، فعالان و ساکنان همه دیهه‌های این جماعت ملاقات گروه تبلیغاتی خیلی پرمحتوا و شوق‌آور جریان گرفت. ملاقات را معاون رئیس شهر پنجکن ارکین خوشبخت‌زاده حسن آغاز بخشید. با ساکنان جماعت دیهاتی خرمی مقصد و مرام این ملاقات ها را اساساً در سمت بلند برداشتن معرفت حقوقی، معرفت انرژتیکی، آموزش و تطبیق قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان، پیشگیری از عمل‌های نامطلوب از جمله شامل شوی به حزب و حرکت‌های اکستریمیستی و تروریستی، بیگانه پرستی و همزمان اجرای قانون‌های جمهوری تاجیکستان وابسته با تنظیم جشن و مراسم و مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک و دیگر مسائل مبرم روز خیلی مهم ارزیابی کرد. سردار شعبه منطقوی ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در وادی زرافشان پالکونیک عدلیه احمدزاده نادرخان ناصر ضمن سخنرانی خویش باری دیگر تاکید نمود که یکی از وظیفه‌های اساسی مقامات حفظ حقوق از جمله شعبه منطقوی پیش از همه وسعت کارهای ترغیباتی و تشویقاتی، شرح و ایضاح قانون‌ها، با مردم فهمانیدن سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان، دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، نشاندادهای پیام نوبتی با مجلس عالی که از جانب سرور دولت تاجیکان ارائه شده است و دیگر مسئله هایی که امروز ما نسبت به آنها بی‌طرف نباشیم عبارت است. احمدزاده نادرخان ناصر از ساکنان، فعالان و رهبریت جماعت دیهات خرمی طلب نمود که آنها باید در بین مردم کارهای تبلیغاتی و تشویقاتی را روز تا روز گسترش بخشند. با مقامات حفظ حقوق از جمله شعبه منطقوی ریاست اگنتی نظارت مالیوی دولتی و مبارزه با کروپسیا در وادی زرافشان همکاری را گسترش بخشند و در مسئله بلند برداشتن کارهایی که با معرفت‌ناکی مردم مربوط است منتظم با یک زیرکی سیاسی فعالیت پرثمر را ادامه بخشند. در این ملاقات وابسته با فرمان و وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها با کودکس جنایی و کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان جهت پیشگیری از استفاده غیرقانونی نیروی برق، سر وقت پرداخت کردن مبلغ برق و دیگر خدمت رسانی ها از طرف رهبریت شعبه منطقوی ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی
و مبارزه با کورپسیا در وادی زرافشان به مردم دستور و مصلحت‌ها و توصیه‌های مشخص داده شد. این ملاقات را معاون رئیس شهر پنجکین ارکن خوشبخت‌زاده حسن انجام بخشید و اظهار داشت که در زمینه این ملاقات و مسائلی که در آن مورد بررسی و شرح و ایضاح قرار گرفتند از طرف رهبریت جماعت دیهاتی خرمه و فعالان این جماعت تدبیرهای مشخص اندیشیده خواهد شد. چنین یک ملاقات پرمحتوا با هیئت رهبری، فعالان و ساکنان جماعت دیهاتی چنار نیز برگزار گردید که ضمن آن معاون رئیس شهر ارکن خوشبخت‌زاده مقصد و مرام این ملاقات را به حاضرین شرح و ایضاح داد. ناظر کلان عاید به مقاومت با کورپس شعبه منطقوی ریاست اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کورپسیا در وادی زرافشان کاپیتان عدلیه فیض‌الله ساده بهرالله عزت‌الله با رهبریت، فعالان و ساکنان جماعت دیهاتی چنار اطلاع داد که امروز مقصد و مرام ما پیش از همه با بلند برداشتن معرفت حقوقی و همزمان اجرای دستور و سپارش‌ها نشاندادهای پیام پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی کشور روانه شده است. همزمان در این ملاقات او پیرامون بلند برداشتن معرفت حقوقی پدر و مادران، راه ندادن به شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های اکستریمیستی و افراطی، استفاده مقصدناک تلفن‌ها طبق قانونگذاری‌های جمهوری تاجیکستان، اجرای قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک، درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و دیگر مسائل مبرم روز اندیشه‌های خویش را ارزیابی کرد. در این ملاقات نماینده اداره تقسیمات برق شهر پنجکین نیز به حاضرین اطلاع داد که امروز مطابق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با کدکس‌های جنایی و حقوق ویرانکنی مأموری تغییرات وارد شده است و مطابق آنها برای استفاده غیرقانونی نیروی برق، سریع وقت پرداخت نکردن مبلغ‌های برق، جزاها حتی جزاهای جنایی پیش بینی شده است. ملاقات را معاون رئیس شهر پنجکین ارکن خوشبخت‌زاده جنببست کرد. او از رهبریت جماعت دیهاتی چنار دعوت نمود که در زمینه این ملاقات برای وسعت کارهای ترغیباتی و تشویقاتی در همه دیهه‌های جماعت کارهای مشخص را عملی سازند. گزارش عباس همراساده و شاه حسین. санаи 7 майи соли равон дар толори кохи фарҳангӣ ба ном Олим Бобоев шаҳри Панҷакент даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман доир гардид. дар оғоз аъзои ҳакамон ва меҳмонон аз намоиши ҳунарҳои дастӣ ки дар даромадгоҳи кохи фарҳанг ба намоиш гузошта шуда буд дидан намуданд. озмун бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи санъати мусиқӣ ва сарояндагӣ, тасвирӣ ва дизайн, баланд бардоштани маҳорати касбӣ ва зебоишиносӣ, тақвият бахшидан ба ҳунари баланди иҷрокунандагӣ, таблиғ ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, муаррифии фарҳанги волои миллати тоҷик, эҳтиром ва арҷгузорӣ ба суннатҳои неки аҷдодӣ, сатҳи касбии асарҳои нави мусиқӣ, офарандагӣ, интихоби намунаҳои беҳтарини оҳангу суруд, коллексияҳо ва асарҳои рассомӣ ки фарҳанги гузашта ва имрӯзаи миллати тоҷикро таҷассум менамоянд гузаронида шуд. мазмун ва ғояи асосии суруду оҳанг ва асарҳои мусиқиро ки ба озмун пешниҳод шуданд тараннуми шахсиятҳои барҷастаи халқи тоҷик, дастовардҳои замони истиқлоли давлатӣ, арҷ гузоштан ба анъанаҳои милливу мероси пурғановати ниёгон буд.
озмун аз рӯи 5 номинатсияи оҳангсозӣ, бастакорӣ, сарояндагӣ, навозандагӣ, санъати тасвирӣ ва дизайн гузаронида шуд. дар 5 номинатсия асарҳои пешниҳод шуданд ки дар мавзӯи зебоӣ табиату Тоҷикистон, ишқу ҷавонӣ, васфи ватану ватандӯстӣ, ғояҳои истиқлолу озодӣ, сулҳу субот, ваҳдату якпорчагии Тоҷикистон, тараннуми симоҳои барҷастаи миллат, ҷашнҳои Наврӯз, меҳргон, сада, об ҳамчун манбаи ҳаёт, ободӣ, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва ғайра таълиф шуда буданд. ба ғолибони даври шаҳри озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ба даври вилоятии Озмун роҳхат дода шуд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Хаём Ҷураев. бо ташаббуси ташкилоти ҷамъиятии Нури Умед дар доираи лоиҳаи масъулияти бештар, зарфияти беҳтар, дигаргуниҳои амиқтар, дастгирии созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ барои рушди ҷомеаи фарогир дар Тоҷикистон чорабинии муҳиме бо иштироки васеъи намояндагони мақомоти маҳаллӣ ва шарикони ҷомеаи шаҳрвандӣ баргузор гардид. Ин чорабинӣ дар ҷамоати деҳотӣ Вору, деҳаи Рукнобод бо ҳадафи таҳкими ҳуқуқу имкониятҳои ҷавонон ва кӯдакони имконияташ маҳдуд баргузор шуда, бо баланд бардоштани сатҳи огоҳии аҳолӣ доир ба ҳуқуқ, имтиёзҳо ва масъалаҳои марбут ба маъюбӣ нигаронида шуда буд. имрӯза вохӯрӣ мо барои пешбурди ҳуқуқи шахсони майбият дошта ва дастгирии шахсоне ки дар ҳолати душвори зиндагӣ қарор доранд, вохӯрӣ бо сохторҳои давлатӣ ташкил намудаем. мо бештар мехостем ки дар ин вохӯрӣ оиди дастгирии шахсони майбият дошта ва беҳтар намудани сатҳи сифати зиндагии онҳо ба ҷомеа фарогир намудан ва бо шуғл таъмин намудан суҳбат гузаронем. дар вохӯрӣ намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, бахши маориф, муассисаи кӯмаки авлияи тиббӣ санитарӣ, раёсати агентии шуғли аҳолӣ ва меҳнат, инчунин филиали муассисаи давлатии маркази таълимии калонсолон иштирок намуданд. волидони кӯдакони имконияташон маҳдуд, роҳбарони гурӯҳҳои дастгирии волидон ва гурӯҳҳои дастгирии ҷавонон аз деҳаҳои наздик ба ин ҳамоиш даъват шуда буданд. ин ҳамоиш имкони муҳими мубодилаи таҷриба, ҳамфикрӣ ва пешниҳодҳои амалӣ дар самти беҳтар кардани шароити зиндагии шахсони имконияташон маҳдудро фароҳам овард. иштирокчиён дар муҳокима масъалаҳои актуалӣ аз қабили дастрасии ҷавонони имконияташон маҳдуд ба маориф, хизматрасониҳои тиббӣ ва касбомӯзӣ саҳм гирифта роҳҳои мушаххаси беҳтарсозии ҳамкории байни сохторҳои давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандиро баррасӣ намуданд. баён гардид ки бо ҳамоҳангсозии фаъолият ва дастгирии мутақобила метавон барои ин қишри аҳолӣ имкониятҳои баробарро фароҳам овард. намояндагони мақомоти маҳаллӣ ва созмонҳои дахлдор дар бораи омодагии худ ҷиҳати густариши ҳамкорӣ бо ташкилотҳои ҷамъиятӣ изҳори назар намуда, аҳамияти чунин чорабиниҳоро дар баланд бардоштани сатҳи маърифатнокӣ ва ҳассосияти иҷтимоӣ таъкид карданд. ҷиҳати шахсони маъюбро бо корҳои доимӣ ҷалб намудан, ба касбомӯзӣ фаро гирифтан, ба шуғл фаро гирифтан, як қатор нақша чорабиниҳо ба тавсиф расида, ҳоло дар вақти амалӣ гардиданаш омода ҳаст. дар ярмаркаи ҷойҳои кории холие ки аз ҷониби раёсат гузаронида мешавад, дар як моҳ 2 маротиба тибқи нақшаи алоҳида ҳамаи шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки дар ин чорабинӣ, яъне ки дар ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озод фаъолона ширкат варзанд. чорабинӣ бо рӯҳияи баланд ва муҳити ҳамкорона ҷараён гирифта, ҳамчун як қадами муҳим дар роҳи таъсиси ҷомеаи фарогир ва ҳамгиро дониста шуд. ташкилоти ҷамъиятии Нури Умед изҳор намуд ки чунин иқдомҳо дар доираи лоиҳа идома хоҳанд ёфт ва заминаи мустаҳками ҳамкорӣ байни сохторҳои давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ эҷод мекунанд. бо мақсади арзгузорӣ ба собиқадорони меҳнат ва нафароне ки дар солҳои мудҳиши ҷанги бузурги ватанӣ дар ақибгоҳ нақши калон аз худ боқӣ гузоштанд, аз тарафи шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакен таҳти роҳбарии раиси шӯро Облоқул Ризоев як гурӯҳ собиқадорон мавриди аёдат ва тақдими тӯҳфаҳои идона
قرار گرفتند. رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکین ابلاغ رضایف با همراهی کارمندان مسئول این شورا از منزل سابقه‌داران مهنت نورعلی دوستعلیف، خواجه محمد محمدزاد، همرایف رجب، قاسموف نبی، رجب و بیبی کلان، میرزای و ترسونای، خالقوف خلمحمد دیدن نموده نخست آنها را از نام رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده با مناسبت 80 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی تبریک و تهنیت گفته با آنها تحفه های پولی و مادی تقدیم کردند. مورد ذکر است که در جریان این ملاقات و صحبت ها سابقه‌داران پیش از همه با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده راهبریت شهر پنجکین و شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت برای توجه و غمخواری و عیادت عرض سپاس کردند و اظهار داشتند که تمام جهد و تلاش‌های خویش را برای تربیت حربی وطن دوستی نسل نورس روانه می‌سازند و با امکانیت‌های موجوده برای باز هم آباد و زیبا ساختن شهر باستانی پنجکین سهم ارزنده خویش را می‌گذارند. مورد ذکر است که با 2 نفر سابقه‌داران مهنت گلزیره باباکلانова و تورابک مرادوف از طرف شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکین تحفه‌های پولی و مادی دسترس گردیده آنها را به این مناسبت نمایندگان شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت تبریک و مبارکباد نمودند. ما نیز همه سابقه‌داران جنگ و مهنت و مردم دیار باستانیمان را با سنه فرخنده 80مین سالگرد غلبه در جنگ بزرگ وطنی صمیمانه تبریک و مبارکباد می‌نماییم. گزارش عباس همراه‌زاده و شاه حسین صالحوف. бо фарурасии 9 май рӯзи ғалаба бар фашизм ва ба ифтихори 80-солагии ин рӯйдоди тақдирсоз дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар аз ҷумла дар шаҳри бостонии панҷакент чорабиниҳои хотирмон ва пурмазмун баргузор шуданд. ин ҷашн ки ҳар сол хотираи қаҳрамонҳои ҷанги бузурги ватаниро гиромӣ медорад имсол бо вусъат ва тантанаи хос таҷлил гардид. яке аз чунин чорабиниҳои фаромӯшнашаванда дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 33 деҳаи навободи ҷамоати деҳотӣ лоиқ шералӣ баргузор шуд. дар ин маҳфили идона собиқадорони ҷангу меҳнат, ҷанговарони интернатсионал ва намояндагони маърифу ҷомеа фаъолона иштирок карданд. чорабинии мазкур бо маросими гулчанбаргузорӣ дар пояи муҷассамаи шаҳидони ҷанг оғоз ёфт. ин лаҳзаи ором ва пуртаъсир хотираи ҳазорҳо фарзандони далеру шуҷои тоҷикро ки дар майдони набард ҷони худро нисор карданд гиромӣ дошт. баъди гулчанбаргузорӣ барномаи фарҳангӣ дар саҳни мактаб идома ёфт. омӯзгорон ва хонандагон барномаи консертии вижаеро таҳия карда буданд ки дар он суруду таронаҳои ватандӯстона, порчаҳои шеърӣ ва саҳнаҳои театрӣ доир ба рӯзгору қаҳрамонии иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ манзури меҳмонон гардид. ҳар як баромад бо эҳсоси баланди меҳанпарастӣ ва ифтихор аз таърихи миллат иҷро шуд. дар қисмати дигар хонандагони мактаб машқи низомии омодашударо пешкаш карданд. ин бахш на танҳо маҳорати шогирдонро нишон дод, балки тавассути он эҳтиром ва пайравӣ аз анъанаҳои хизмати фарзандони ватан низ ифода ёфт. дар ҷараёни чорабинии собиқадорони ҷангу меҳнат ва ҷанговарони байналмилал аз рӯзҳои сахту душвори ҷанг, корнамоиҳои насли қаҳрамон ва заҳматҳои паси ҷабҳа ёдовар шуданд. онҳо ба насли ҷавон таъкид карданд ки сулҳузубод ва зиндагии ором имрӯза маҳсули ҷоннисорӣ ва диловарии ҳазорон нафар аст. бинобар ин арҷгузорӣ ба таърих ва ёди қаҳрамонон бояд як бахши ҷудонашавандаи зиндагии ҳар як шахс бошад. дар баромади худ намояндагони соҳаи маориф зикр карданд ки баргузор намудани чунин чорабиниҳо барои ташаккули ҳисси ватандӯстӣ ва эҳтиром ба арзишҳои таърихӣ дар зеҳни ҷавонон ниҳоят муҳим аст.
чунин чорабинии пурмазмун дар гимназияи деҳаи ғусари ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ низ баргузор гардид. ин маҳфил бо иштироки хонандагон, омӯзгорон ва фаъолони деҳа сурат гирифт. дар чорабинӣ барномаи консертӣ ва саҳнаҳои театрӣ бахшида ба ҷанги дуюми ҷаҳон рӯи саҳна омаданд. хонандагон дар либосҳои даврони ҷанг нақшҳои модарон, сарбозон ва фармондеҳонро бозӣ карданд ва як манзараи эҳсоси таърихиро пеши чашми тамошобинон оварданд. саҳнаҳои таҳияшуда ба тамошобинон на танҳо рӯйдодҳои таърихиро хотиррасон мекарданд, балки дар ниҳоди онҳо эҳсоси масъулият ва ифтихор аз гузаштаи пуршарафи халқи тоҷикро бедор менамуданд. таҷлили ҷашни ғалаба дар деҳот нишон медиҳад, ки миллати мо ҳамеша барои гиромидошти таърих ва арҷгузорӣ ба қаҳрамонон аз дилу ҷон кӯшиш менамояд. нафароне ки солҳои ҷанг ба ҷонфидоии худ тоҷикистону иттиҳоди шӯравиро аз фашизм ҳифз карданд, сазовори эҳтироми ҷовидонаанд. ҷавонони имрӯза, ки ворисони он қаҳрамононанд, бояд на танҳо таърихро омӯзанд, балки бо дониш, ахлоқ ва масъулияти шаҳрвандӣ роҳи пешиниёнро идома диҳанд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 шаҳри Панҷакент чорабинии бошукӯҳе ба муносибати 80-солагии ҷанги бузурги ватанӣ баргузор гардид. ин чорабинӣ бо ташаббус ва ибтикори омӯзгори ҷавону эҷодкор ва навовари фанни забони русӣ Намозода Зарнигор бо иштироки хонандагони синфҳои 4, 5 ва 6 ташкил карда шуд. чорабинӣ бо ду забон тоҷикӣ ва русӣ сурат гирифт, ки ин ба иштирокчиён имкон дод то ба фарҳанги гуногун шинос шаванд. хонандагон дар чорабинӣ маҳорати баланд нишон дода дар қироати шеър, иҷрои рақсу суруд ва намоишҳои театрӣ кӯтоҳ ширкат варзиданд. иштирокчиён бо баромадҳои худ хурсандии зиёдеро ба вуҷуд оварданд. суханрониҳо дар бораи аҳамияти рӯзи ғалаба ва хотираи қурбониёни ҷанг хеле таъсирбахш буд. дар охир мудири шӯъбаи маориф Мақсадло Усмонзода ба хонандагон ва омӯзгороне, ки ин чорабиниро омода ва пешкаш намуданд, арзи сипос баён кард. вай таъкид намуд, ки чунин чорабиниҳо на танҳо хотираи қурбониёнро зинда нигоҳ медорад, балки ҷавононро ба ватандӯстӣ ва эҳтиром ба таърих тарбия мекунанд. пас аз анҷоми чорабинӣ меҳмонон аз осорхонаи муассисаи таълимӣ дидан намуда бо таърихи ҷанг шинос шуданд. чорабинии таҷлил аз рӯзи зафар дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 шаҳри Панҷакент як лаҳзаи хурсандиву эҳтиром буд. ин гуна чорабиниҳо на танҳо хотираи қурбониёнро зинда нигоҳ медорад, балки ҷавононро ба сӯи сулҳу дӯстӣ раҳнамоӣ мекунад. рӯзи ғалаба барои ҳар як шаҳрванди кишвар арзиши хос дорад ва мо бояд онро ҳамеша гиромӣ дорем. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 деҳоти Хурмӣ бо иштироки ҷанговарони байналмилал чорабинии бошукӯҳе ба муносибати рӯзи ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ баргузор гардид. ин чорабинӣ бо мақсади гиромидошти хотираи қурбониёни ҷанг ва таҷлили ғалабаи халқҳо бар фашизм ташкил карда шуд. чорабинӣ бо маросими ифтитоҳ оғоз ёфт, ки дар он роҳбари муассиса ва хонандагон иштирок доштанд. роҳбари муассиса дар суханрониаш таъкид кард, ки имрӯз мо бо ифтихор ва эҳтиром хотираи онҳое, ки барои озодии ватан ҷонфидоӣ карданд, гиромӣ медорем. ғалаба на танҳо дастоварди мардуми Русия, балки тамоми халқҳои пасошӯравӣ мебошад. дар чорабинӣ намояндагони ҷанговарони интернатсионал низ иштирок карданд. онҳо бо шодии хосе ба хонандагон ва аҳли деҳа суханронӣ карданд. яке аз намояндагон Алибой Баротов изҳор дошт: мо имрӯз инҷо ҳастем то на танҳо хотираи қурбониёнро гиромӣ дорем, балки ба ҷавонон омӯзем, ки сулҳ ва дӯстии байни халқҳо чӣ қадар муҳим аст. ҳеҷ гоҳ ҷанг нашавад, фақат сулҳ бошад, осмонову соф бошад. пас аз суханрониҳо барномаи фарҳангии рангин баргузор гардид. хонандагон сурудҳои ҷангиро иҷро карданд ва намоишҳои театрии кӯтоҳе бо мавзӯи ҷанг ва ғалаба пешниҳод намуданд. ин барнома на танҳо барои шод кардани иштирокчиён буд, балки барои тарбияи ватандӯстии ҷавонон низ аҳамияти калон дошт. чорабинӣ бо гузоштани гулҳо дар ёдгориҳои қурбониёни ҷанг анҷом ёфт. хонандагон ва меҳмонон гулҳоро гузошта дуо карданд барои онҳое, ки барои озодии ватан ҷонфидоӣ намуданд.
чорабинии таҷлил аз рӯзи ғалаба дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 деҳоти хурмӣ як лаҳзаи хурсандиву эҳтиром буд. Ин гуна чорабиниҳо на танҳо хотираи қурбонионро зинда нигоҳ медоранд, балки ҷавононро ба сӯи сулҳу дӯстӣ раҳнамоӣ мекунанд. санаи 6 майи соли равон дар толори китобхонаи марказӣ бахшида ба 80-солагии рӯзи ғалаба конференсияи илми адабият таҳти унвони саҳифаи пурифтихори таърих бо иштироки ҷанговарони байналмилал, хонандагони фаъол, кормандони китобхонаи марказӣ ва сардорони китобхона филиалҳои шаҳру деҳот, волидайни хонандагон баргузор гардид. чорабиниро сармутахассиси китобхонаи система кунунидаи марказӣ ҷалил ва ифтитоҳ намуда, ҳамаи иштирокчиёнро бо ин рӯзи фархунда табрик намуд ва хонандагонро дар роҳи ватандӯстӣ, ҳимояи марзу бӯми кишвар ва расидан ба қадри обу хоки муқаддаси ин диёр ҳидоят намуд. дар идомаи чорабинӣ аз ҷониби хонандагони хурдсоли китобхона суруди умумии «Катюша» иҷро гардид. инчунин хонандагон тавонистанд бо баромадҳои ҷолибу пурмуҳтавои хеш хотири иштирокчиёнро борида гардонанд. ҳамзамон сарбози байналмилал Малаев Анваршоҳ суханронӣ намуда қайд кард ки корнамоиҳои падару бобоёни мо дар замони ҷанги бузурги ватанӣ дар ақибгоҳ ва дар майдони ҷанг фаромӯш ношуда нест ва пос доштани хотири неки онҳо барои насли имрӯза дарси ибрат мебошад. дар фарҷом директори китобхона Бомулоева Зарина ҳамаи иштирокчиёнро бо ин рӯз шодбош гуфта, миннатдории хешро барои ташкили ин чорабинӣ изҳор намуд. санаи 2 майи соли ҷорӣ варзишгоҳи марказии шаҳри Панҷакент шоҳиди бозии ҷолиб ва пуршиддати футбол байни дастаҳои саразми шаҳри Панҷакент ва Шодмони Ҳисор буд. Ин бозӣ дар доираи даври муқаддамотии ҷоми Тоҷикистон баргузор гардид, ки барои ҳарду даста аҳамияти махсус дошт. дастаи саразм бо умедҳои баланд ва мақсади пешрафт ба ин мусобиқа ворид шуда буд, вале дар ниҳоят бо ҳисоби 2-3 шикаст хӯрд. футболбозони дастаи саразм дар қисмати аввали бозии худро хеле хуб нишон доданд. онҳо бо тактикаи дуруст ва ҳамоҳангии хуби байни якдигар ба ҳарифон фишор оварданд. ҳамидов футболбози ҷавон ва талошгар дар дақиқаи сеюм тӯбро ба дарвозаи Шодмон зад ва аввалин голро ба номи худ сабт кард. ин гол на танҳо барои дастаи саразм, балки барои мухлисон низ шодии зиёд овард. дастаи Шодмон пас аз гирифтани голи аввалини худ кӯшиш кард, ки ба бозӣ баргардад, вале дастаи саразм бо тактикаи мудофиа ва контратакаҳо муваффақ гашт, ки фишори ҳарифонро коҳиш диҳад. дар дақиқаи 41 Султонов голи дуввумро зад, ки ин гол имкон дод, ки саразм бо ҳисоби 2-0 пеш бошад, вале ин ҳолат наметавонист давом кунад. дастаи Шодмон пас аз гузашти вақти муайян бо тактикаи агрессивӣ ба бозӣ баргашт. онҳо кӯшиш карданд, ки фишорро афзоиш диҳанд ва дар ниҳоят муваффақ шуданд. Мирзозода дар дақиқаи 58 тӯбро ба дарвозаи саразм зад ва ҳисобро 2-1 кард. ин гол барои Шодмон умедворкунанда буд. пас аз ин гол футболбозони дастаи саразм кӯшиш карданд, ки бозиро таҳти назорат гиранд ва фурсатҳоро истифода баранд. дар дақиқаи 63 Саидов тӯбро ба дарвозаи ҳариф зада буд, вале ин гол ба ҳисоб гирифта нашуд. агар ин гол ҳисоб мешуд, бозӣ мусовӣ анҷом меёфт ва имкони пирӯзӣ барои ҳарду даста вуҷуд дошт. дастаи Шодмон бо задани голҳо аз ҷониби Зокиров ва Фузайлов муваффақ гашт, ки бо ин натиҷа ба пирӯзӣ ноил шавад. Зокиров тӯбро бо як зарбаи қавӣ вориди дарвозаи саразм кард ва ҳисобро баробар намуд. Фузайлов бошад дар вақти иловагӣ тӯби сеюмро зад ва пирӯзии дастаашро таъмин кард. қаблан дастаи футболи саразм санаи 20 апрел аз дастаи Шодмон бо ҳисоби 2-4 шикаст хӯрда буд. бо ин натиҷа саразм имкони идомаи иштирокашро дар ҷоми Тоҷикистон аз даст дод. бозии мазкур на танҳо барои футболбозон, балки барои мухлисон низ хеле ҷолиб буд. мухлисони ду даста бо овозҳои баланд дастгирии худро изҳор карданд ва муҳити варзиширо гарм намуданд. бозингарони ҳарду даста кӯшиш карданд, ки беҳтарин нишондиҳандаҳоро нишон диҳанд. саразм акнун бояд ба оянда назар кунад ва таҷрибаҳои худро таҳлил намояд, то барои мусобиқоти оянда омода шавад. дастаи Шодмон бошад бо ин пирӯзӣ имконияти идомаи роҳашонро дар ҷоми Тоҷикистон пайдо карданд ва умед доранд, ки метавонанд ба марҳилаҳои олии мусобиқот роҳ ёбанд. ин бозӣ нишон дод, ки футбол на танҳо рақобат аст, балки муҳаббат ва эҳсосот низ дорад. дастаҳое, ки метавонанд бо ҳамдигар рақобат кунанд ва ҳамзамон муҳаббати варзиширо эҳсос кунанд.
воқеан варзишгарони ҳақиқӣ мебошанд. воқеан ҳафтае ки сифарӣ гардид дар хотироти мо бо рӯйдоди воқеаҳои гуногунаш сабт хоҳад шуд. инак ҳафтаи нав оғоз меёбад. мо ба ҳамаи шумо бинандагони азизу арҷуманд дар ҳафтаи нав пеш аз ҳама тани сиҳат, хонаи обод, бахту саодат ва муваффақиятҳо дар ҳамаи ҷоддаҳои зиндагӣ орзу мекунем ва ман умед мекунам ки мардуми панҷакенти бостон дар роҳи татбиқи сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми арзандаи хешро мегузоранд ва мо ҳамагон ҷашни фархондаи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор истиқбол мегирем. саломату сарбаланд бошед.